ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. имрӯз ҳамроҳи шумо аз воқеое суҳбат мекунем ки ҳангоми муҳорибаи назди Бадр шуда гузаштанд. ва албатта ки ин воқеҳои таърихӣ мебошанд ва мақсад аз ёдовар шудани инҳо ҳамоне аст ки мисол аксарияти мо қариб ки ҳамаи мо баъзан дар ҳаёти худ дар ҳолатҳое меафтем ки хело мушкилии зиёд бар сари мо бор мешавад ва дар зери мушкилиҳои зиёд меафтем ва барои худ савол мекунем ки барои чӣ худованд маро санҷиш дорад, барои чӣ худованд фақат барои ман ин дардҳоро мефиристад, барои чӣ фақат ман, барои чӣ ҳаёти дигарон хуб аст лекин ҳаёти ман ҳама вақт бо мушкилиҳо аст. ва бо ёдовар шудани ин воқеаҳо мо ҳаёти Паёмбар Саллаллоҳу Алайҳи ва Саллам ва ҳаёти саҳобагони эшонро дида мебарем ва аз ҳаёти онҳо мо онро ба худ мегирем ки чӣ гуна онҳо дар ҳамин ҳолатҳо амал мекарданд ва чӣ гуна мо бошад дар ин ҳолат чӣ кор мекунем ва чӣ кор карда истодаем. ва ин барои нест кардани ҳамин гуна саволҳо барои мо кӯмак мерасонад ва робитаи моро байни Аллоҳ ва байни мо боз ҳам зиёдтар мегардонад. ва шуруъ мекунем аз як воқеае ки бо Абдураҳмон ибни Абу Бакр шуда гузашт. ва бояд ёдовар шуд ки Абдураҳмон ибни Абу Бакр баъдтар исломро қабул мекунад ҳангоми сулҳ бастани мардуми Ҳудайбия. ва вақте ки сафҳо қатор мешаванд, Абдураҳмон ибни Абу Бакр мебарояд, ба майдон мебарояд ва мегӯяд ки оё нафаре ҳаст ки бар зидди ман барояд, яъне ягон нафаре ҳаст ки бо ман ҷанг кунад. баъд аз ин Абу Бакр яъне падари ӯ мебарояд ва мегӯяд ки ман бо ту муҳориба хоҳам кард. яъне шумо бибинед ки ҳар як падар доим дар фикри фарзандаш аст. доим дар фикри он аст ки фарзандаш дар куҷо аст, ишкамаш сер аст, ҷояш гарм аст. лекин инҷо бошад падар бар зидди фарзанди худ мебарояд. ва ин барои мо онро нишон медиҳад ки саҳобагон, яъне саҳобагони Расули Акрам Саллаллоҳу Алайҳи ва Саллам, барои онҳо дар ҷои аввал дин меистод барои онҳо. ва вақте ки ин ҳодиса шуд, Паёмбар Саллаллоҳу Алайҳи ва Саллам гуфтанд ки мо аз ту розӣ ҳастем, на баро Абу Бакр. ва ҳодисаи дигар бо Мусъаб ибни Умайр разияллоҳу анҳу ба вуқӯъ омада буд. вақте ки Мусъаб ибни Умайр аз назди мусулмонон мегузашт, бародарашро дид ки бародараш асир афтодааст ва як ансоре ӯро назди худ дошта истодааст ва ба ҳамон ансоре ки бародари ӯро асир гирифта буд, Мусъаб разияллоҳу анҳу гуфт ки ин нафарро сахттар дор. ба худованд қасам ки модари вай пули бисёр дорад. яъне гуфт ки ӯро маҳкамтар дор, зеро модари вай хело пули бисёр дорад ва ҳатман барои раҳо кардани ӯ маблағ хоҳад дод. баъд аз ин Абу Азиз, яъне номи бародари Мусъаб разияллоҳу анҳу Абу Азиз буд. ӯ ба Мусъаб нигарист ва гуфт: ҳамин хел ту бо бародари худ ҳамин хел муомила мекунӣ? Мусъаб разияллоҳу анҳу дар ҷавоб ба он ансор ишора кардану гуфтанд: ин аст бародари ман. маро бо вай ислом якҷо кардааст. маро бо вай паёмбар якҷо кардааст. ӯ аст бародари ман ва барои мусалмон шарт нест ки ҳатман бояд аз як модар бошӣ. ҳамаи моро ислом ва қуръон якҷо кардааст ва мо бародар ва хоҳари ҳамдигар ҳастем. ва бубинед ки Абу Лаҳаб ки амаки Паёмбар Саллаллоҳу Алайҳи ва Саллам буд, куҷо шуд? оё он молу сарвате ки вай дошт
رو خلاص کردن؟ البته که نه. دیگر حادثه که با راستقولی پیامبر صلی الله علیه و سلم وابسته است، این حادثه با ابن هشام که یکی از پیشروان دشمنان رسول الله صلی الله علیه و سلم بود به وقوع آمد. پیامبر صلی الله علیه و سلم با صحابگان گفتند که اگر هنگام جنگ او را واخوردید نکشیدش، یعنی که در وقت جنگ اگر او را کسی او را دید او را نکشد. بعد صحابگان با پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که آخر چگونه او بر ضد ما برآمده است و برای ما جنگ اعلان کرده است. لیکن با وجود این پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که نه، اگر که او را دیدید در جنگ او را نکشید. و برای چی؟ برای آن که این آدم نفری بود که از همه خوبترین آنها بود، یعنی از آنهایی که اسلام را قبول نکرده بودند. وقتی که همه پیامبر صلی الله علیه و سلم را شکنجه میکردند، به سوی ایشان سنگ میپرداختند، ابن هشام این کارها را نمیکرد و حتی نفری از زبان وی کلمه بد نسبت پیامبر صلی الله علیه و سلم نشنیده بود. و هنگامی که دشمنان رسول الله صلی الله علیه و سلم بین هم سازش بسته بودند، ابن هشام آن سازشنامه را گرفته و اون ورق را پاره پاره کرده بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم با اونهایی که همراهشان بودند راست قول بودند و گفتند که اگر او را دیدید نکشیدش. و در جنگ المجزر ابن زیاد رضی الله عنه اشتراک داشت و او هنگام محاربه ابن هشام را دریافت و گفت از نزد ما برو، به درستی که پیامبر به ما امر کرد تا تو را نکشیم. بعد از این ابن هشام گفت رفیق من چی؟ رفیقت را باشد ما میکشیم. جواب داد المجزر رضی الله عنه. ابن هشام گفت یعنی شما ببینید که گرچنده که او در اسلام نبود، او برای خود یک حیثیت مردانگی داشت و گفت که نه، هرگز من نمیخواهم که زنهای مکه فردا بگویند که من رفیقم را گذاشته برای خلاص کردن جان خود گریختم. نه. و وی از همین رفیقش را محافظت کردنی شد و بالاخره ابن هشام همراه رفیقش از طرف صحابگان کشته شدند. و حادثه دیگر که در این محاربه بود، این با مسلمانان همراه شدن فرشتگان است. یعنی که در بسیار ادبیات ها آمده است که در این محاربه 313 نفر صحابگان رسول خدا صلی الله علیه و سلم بودند و از طرف دشمن باشد 1000 نفر بود. و در این جنگ خداوند برای یاری مسلمانان فرشتگان را فرستاده بود. یعنی فرشتگان آندم همراه مسلمانان می جنگیدند. پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما خبر دادند که در مُحارِبَه نزد بدر فرشتگان الله اشتراک داشتند و آنهایی که از جانب فرشتگان کشته شده بودند، از روی آیت زیرین می توانستی که ببینی که این آیت در سوره انفال آیت 12 آمده است و معنی آن آیت چنین است که آنگاه که پروردگار تو به سوی فرشتگان وحی می فرستاد که من با شما هم، پس مؤمنان را استوار سازید، من در دل کافران ترس خواهم افکند، پس بالای گردنها را بزنید و از آنها هر طرفی دست و پای را بزنید. و یکی از صحابگان میگوید که وقتی که ما در داخل میدان جنگ بودیم و من با یکی از کافران می جنگیدم، ناگاه صدای را شنیدم که میگفت با پیش هیزم، با پیش. عالمان میگویند که هیزم این لقب اسبی است که فرشته بالایش نشسته بود. و من میگوید وقتی که به دیگر طرف رویم را گرداندم، دیدم که دشمن مرده است و در زمین خواب است. العباس ابن عبدالمطلب، اما که پیامبر صلی الله علیه و سلم
тану ҷисми хуб дошт ва қадаш низ хело дароз буд. вай ба дасти як ансор асир афтод ва он ансор ӯро назди расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам овард ва гуфт ки ман ӯро асир кардам. Ал-Аббос бошад садояшро баланд кард ва гуфт: не, ба дурустӣ ки маро нафари дигаре асир кардааст, на ин ки ӯ. ва инро гуфта сифатҳои онеро ки ӯро асир карда буд мегӯяд. Он ансор низ мегуфт ки не, ӯро ман асир кардам. баъд расули худо саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфтанд ки ба дурустӣ ки худованд туро дастгирӣ карда он фариштаро барои ёрии ту фиристод. ҳодисаи дигар бо Умайя ибни Хилоф шуда буд. агар дар ёд дошта бошед, паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буданд ки мусалмонон ӯро, яъне Умайя ибни Холифро хоҳанд кушт. инҷо ва инро мо ҳангоми вақте ки вай барои ҷанг аз хонааш мебаромад дар қисматҳои гузашта гуфта будем. вақте ки ҷанг тамом шуд, Абдураҳмон ибни Авф разияллоҳу анҳу омад ва чизҳои ба даст омадаро ҷамъ мекард. Умайя ибни Холиф рӯяшро ба тарафи вай гардонд ва гуфт: ба ту шир лозим намешавад? ин чизҳое ки ту ҷамъ мекунӣ танҳо силоҳ ва либос ҳастанд. агар ту маро асир кунӣ, ман бароят ҳар чизе мехоҳӣ медиҳам. албатта, гуфт Абдураҳмон ибни Авф. баъд либос ва силоҳҳои ҷамъкардаашро партофт, ӯро ба асирӣ гирифт ва роҳ мерафт ки он дам ӯро Билол разияллоҳу анҳу дар роҳ дид. ва ҳангоме ки ӯро дид, ҳама он азобу шиканҷаҳое ки кашида буд ба хотир овард. чӣ гуна он санге ки болои ӯ мегузоштанд, чӣ гуна кӯдакон ӯро шиканҷа медоданд. зеро Умайя ибни Холиф буд, ҳамон нафаре буд ки Билол разияллоҳу анҳуро шиканҷа медод. баъд Билол разияллоҳу анҳу гуфт: ман халос намешавам агар вай халос шавад. Абдураҳмон ибни Авф разияллоҳу анҳу ба Билол разияллоҳу анҳу ишора карда мегӯяд: Билол, як соист, ин асири ман аст, ман ӯро ба асирӣ гирифтам. эй ансорони Аллоҳ, ин Умайя ибни Холиф аст, ҳамон Умайяе ки ман бароятон гуфта будам. ин ҳамон нафар аст. гӯён Билол разияллоҳу анҳу ансорро даъват карданд. вақте ки аҳли ансор омаданд, ҳамагӣ якҷо гуфтанд: мо халос намешавем агар ӯ халос шавад. ва бо шамшерҳои худ Умайя ибни Холифро то мурданаш мезаданд. Абдураҳмон ибни Авф разияллоҳу анҳу баъд аз ин воқеа гуфт: бигзор худованд ба Билол раҳм кунад. ман акнун асири худро аз даст додам. ҳам чизҳои ҷамъ кардаам аз даст рафтанд ва ҳам асири гирифтаам. ин ҳодисаи дигар буд аз он муҳориба. ва суҳбати худро бо як ҳодисаи дигар ба охир мерасонем ки ин ҳодиса аз чӣ гуна ҷон додани Абуҷаҳл хабар медиҳад. Абдураҳмон ибни Авф разияллоҳу анҳу мегӯяд: ҳангоми муҳориба аз ҳарду паҳлӯи ман ду ҷавоне истода буданд. вақте ба тарафи рост нигаристам, он ҷавоне ки аз тарафи рост буд пурсид: кадоме аз инҳо Абуҷаҳл аст? ва мегӯяд вақте ки ба тарафи чап нигаристам, ин ҷавон низ аз ман ҳаминро пурсид. ман гуфтам ки шумо барои чӣ ӯро мековед? онҳо гуфтанд: мо шунидем ки вай паёмбарро масхара мекард ва ба худованд қасам, агар мо ӯро дидем ором нахоҳед шуд то ҳангоме ки ӯро ба қатл расонем. баъд ман ба онҳо гуфтам: мебинед ҳамон марде ки нафарони зиёде дар гирдаш истодаанду наздик шудан ба ӯ душвор аст. ӯро Абулҳакам мегӯянд ки наздик шудан ба вай душвор аст. баъд он ҷавонҳо ҳарду рафтанд ба Абуҷаҳл наздик шуданд. яке аз онҳо бо шамшер пои ӯро зад. баъд яке аз ин ҷавонҳоро аз дасташ захмӣ карданд. мегӯяд: ман муҳорибаро идома медодам
و دستم باشد بریده شده بود و تنها از پشت آویزان بود. بعد میگوید من دستم را به زمین گذاشتم و پایم بالای آن برآمده آن دست را از خود جدا کردم. ابو جهل یک چند زخم گرفت. یکی از آنها لازم است که نامهای آن جوانان را یادآور شویم، زیرا این سزاوار آنها است، چون که آنها دشمن خدا و رسول او را به قتل رسانیدند. و یکی از آنها معاذ ابن عمرو رضی الله عنه و دیگری باشد معاذ ابن افرا رضی الله عنه بود. و هر کدام از آنها بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند که من او را کشتم، یعنی ابو جهل را. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که شمشیرهای خود را به من نشان دهید. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم به شمشیرهای آنها نگریسته گفتند که شما هر دو او را کشتید. وقتی که این حادثه را ابن مسعود رضی الله عنه شنید، وی به جستجوی ابو جهل رفت و ابن مسعود رضی الله عنه در آخرین نفسهایش ابو جهل را دریافت کرد و بالای او برآمد. سرگذشت ابن مسعود رضی الله عنه را به یاد بیاریم که در وقتش آنها او را عذاب می‌دادند و چوپان گوسفندها می‌گفتند و ابو جهل خود شخصا ابن مسعود را شکنجه می‌داد. ولی حال باشد ابن مسعود به بالای سینه وی برآمده است و میگوید خداوند تو را خال و ذلیل کرد ای ابو جهل. ابو جهل چشمایش را نگشاده از وی پرسید با چی خداوند مرا خار کرد؟ مرا نه اینکه دشمن بلکه یاران خودم کشتند. بعد ابن مسعود رضی الله عنه با شمشیر خود او را به قتل رسانید و ابن مسعود رضی الله عنه نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و گفت که من او را کشتم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتند یا الله. ابن مسعود گفت به خداوند قسم من او را به قتل رساندم. بعد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به نزد جسد ابو جهل رفتند. وقتی رسیدند نزد جسد او که سرش از تنش جدا کرده شده بود ایستادند و گفتند این فرعون این قوم است. و برای همین در آخر ما میگویم که چقدر که شب طول نکشد خواه ناخواه آخری اون روز است. صبح تنها آن دم میدمد که تاریکی رود و آن روز آن لحظه می شود که روز آن لحظه می شود که اگر شب برود. و خداوند می فرماید که شاید آن چیزی که شما دوست نمی دارید برای شما نیک باشد و شاید آن چیزی که به شما ضرر می رساند شما آن را دوست می دارید. خداوند بر همه چیز داناتر است. و اینجا قسمت نوبتی به آخر می رسد و خداوند نگهبان هر یک شما باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر مهنت‌های ما برای شما پسند است و می‌خواهید که ما را دستگیری کرده باشید، پس با شبکه‌های ما با نام سیرت-ال-یقین در یوتیوب، فیسبوک و اینستاگرام ابونا شوید. موادهای ما را به صحیفه‌های خود گیرید، آنجا نشر کنید و همچنین به یار و دوستان نیز بفرستید تا اینکه آنها نیز مطالعه نمایند. همیشه با ما باشید و به یار و دوستان خود نیز توصیه نمایید تا ما را همراهی کنند.